Sanibona gama lami uNkulunkulu nafu ngadla masibonga tutorial Itende ngidla Itende phe masho subscribe channel like hele video yakhona uphinde share ngizokwenza ingoma ethi angisoze ngahlukana naye nongithanda kangaka ngokhe ka B flat njengoba kade ngishilo ukuthi ngibusy ngikhampanela wona lokhe ku B flat ukuthi uma ngabe khona ufisa ukudlala ngawo nokubona ngathi ululu namakhoda asondelene kakhulu nemino yakhe mhlawumbe kube khona ingoma ayifundayo nayiqalayo kunomsindo la ngaphandle ongasile lokho uphumile ngicathi imoto nje kodwa ngizozama ukuthi ngibreak electron so qala ngo right hand ngizoyibreaka ngizoyishaya into ngibe ngiyichaza ngenza ukuthi kube lula ngibe slow then ngibuye nango left hand but kuzoba yonke into ngizoyenza nje slowly so siyoqala yathi angisoze ngahlukana naye kanjalo ke ilokhuza iculo so lokho ngijwayele ukudlala ngawo i-keyboard mhlawumbe kuzoyenza ukuthi indlela engibamba ngayo ingabi right kodwa kona ke ngizozama ukuthi ke ngikhombisa ama breakdown akhona ngijwayele nje ukubamba ngawo amakhodi kanje okay but qala na ingoma ke yabona yabo ngiso yabo uphina futhi yabo angisoze ngahlukana yabo then msithi nawe musula yabo uyabonga ungathi kanje uze la yabo ngo left hand yabo nawe soyiqala ngiseqala yabo ngahlukana nawe open our foot and nawe no ngithanda kangaka cathi yabona mina nawe no so musu shaya kanje usula ngo left hand ukuthi okay ngicela ungabambi kanjalo yabo
bayambona zozala mese it but you go loud left and wazala abo okay ngiyabonakala yini okay la kaza umuntu wena bo ikuthana ngiyabonakala ngala left bo abonakala la left nakubonakala amakheyam la okay so yabo then masuds left phela ugcina manje Fauzi lag left yabo so la so message ngiyojabula nani le isusevala ke lapho ke iqala la yabo ja manja yo jabula nami lo nomngathi kanje nomthadothi transpose am big zero ke bafethu wena practice lapho practice ngalo kid then azuthi transpose am uzobook zero yabo so kushuthi wena uzobamba nje ungithi umsula yabo left hand wakho bo la yabo 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 bathi bunze umthana futhi ngathi kanjeni ngyo ojabu lana hamba mna ngifuna lapho nabo uthi kudane uyingene kanje kanje ngathi yeah so transpose am big zero gram 170 gram number 8 worship song le ibe ku 0
yabo. Kodwa nje izohamba kanjalo yona. Maningi amavidiyo engikwenzile. Uma ukuthi mhlampe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku-YouTube wakho, ungene laphayana ku-search, khona le ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena laphaya mese ubhala igama lami good enough Dlamini, ulibhale laphayana khona lizosesheka. Mese-ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo-ke manje-ke. Klikha nje lapha nje, around lapha. Mase uklikhe khona, uyoklikha la kubhale khona videos. Ngizogokozela nakha. Then emva lokho-ke wonke amavidiyo lana nalawo ongawakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho ividiyo ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke, yabo, naka amavidiyo maningi ayinqwaba. Amadala amanye sengawabreaka down, utranspose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscribe-ke senza kanjena-ke. I-private content-ke ingalana-ke. So i-private content nakhona ikanje, ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode, khona amanye kuthiwa ama-episode extra. Sokuhlukahlukene yona i-private content. So subscribe-ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungene uma uqeda ukubuka ividiyo-ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe-ile ingakho i-grey, but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ngabe ungasubscribe-anga. Yona le ngigqungquzelile izovele ikanje kuwena uma ngabe ungasubscribe-ile. Then yona leya part leya i-click enze ibe grey bhala subscribe. Qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona, nayo le bhele le. Le bhele le kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo ami ama-notification wonke.